Hezarên hêja û delal di vê xelekê de em ê dîroka heskîfê bîne serjiman. Şirovekirina wî, bûyera wî, kengî li Kwîderê qewmî ye. Weke me di xelekên pêşî jî gotiye, her dîrokek Kurdî bûyerek taybet bi xwe vegirêdiye. Hên jî dîrokî ne. Weke ava heskîfê. Dîroka heskîfê em dixwazin em berî dîrokî şirovev bikin, em ji were heskîfê şirovev bikin. Heskîfê çi ye? Heskîfê bajarekî kevnareyî gelekî di qotê çiyakî de hatiye avakirin hemî şikeftin nêzîkî 4-5 şikeftên kevirîne. Bineciyên wî yanî xelkên wî a kinciyê wî hemî Kurdin û de şikefta din. Bajarekî gelekî dîrokî ye. Devera wî ji bakurî wê de şîpê Rema ye. Ji başûrî wê de Rayteyî û Qeza Çolê ye. Roavayî wê Zêwî ye. Rohilat başûrî wê Koçerê Dûdêryan e. Ev heskîf dîrokek wê kevn heye. Di sala 1910 de bajarê heskîfê navî Hesenkêfê bû yan Husînkêfa. Kurda digotin heskîfê li ji gotina Hesenkêf hatiye, di erebî de digotin Husînkêfa, lê ev kela wê digotin Re'silğûl yanî serê dêw. Dîrokeke wê kûr û dirêj heye, di mana xwe a giyanî de jî û di a berxwedaniyê de jî. Heskîf. Heskîf kela wê kelake mezin e li ser gazeke bilind hatiye avakirin. Ew gaza henê dikeve raserî çemê Diclayê de. Bilindbûna wê kelayê hema 160 metro heye. û çemê Dicla jî ber diherike, ew jî 4-5 heta 7 metroyê heye dûr de. Heskîfê sala 1910 de di destê dewleta Erteqiya Turkmanî de bû. Di wê hingê de Zenkî hatin. Zenkî ew bi xwe jî Turkmanî ne. Lê Zenkî û Eyûbî hevalbendê hebûn. Zenkiya li şerekê di zora Erteqiya biriye. Dema Zenkiya dora Erteqiya biriye, di wê hingî de me got Zenkî û Eyûbî hevalbendê hebûn. Emîrekî Eyûbî navî Hilal kurê Bedrî Eyûbî ye. Ew jî ji Hemayê hatiye. Wexta ji Hemayê hatiye, bajarê heskîfê û derdorê wê hemî xistine bin desthilatdariya xwe de. Piştî ku Hilalê Bedrî Eyûbî çû ser heqya xwe, di piştî wê re kur rabûne, di piştî kurar e nevî rabûne. Ew nevyana kî ne? Yek jî Xelîlbeg e, yek jî Îsabeg. Ji ewil de hatiye gotin kursî gelekî şêrîn e, desthilatdarî şêrîn e. Ji bo naveyekê nakokî dikeve navbera nevyên Hilalê ê kurê Bedrî Eyûbî, kîvkî Îsabeg û Xelîlbeg. Şerekî xwîndar di ortawan de çê dibe. Ji encama wî şerî gelek tên kuştin û dawî Îsabeg zora Xelîlbeg dibe. Xelîlbeg û çend kesê xwe ê nêzîkî wî askerê xwe ê ji nesla wî direvin Torê, Tor Abdîn. Ev dîroka hanê emrê wê nêzîkî 80 salî qediya ye. Heta niha ka di nava şahî û govenda de tê gotin, lê pir kêm dibe ku em li serê zimanê kalimêrekî pîrêjinekî weke antîka kêm peyda bibînin. Ev dîroka hanê min bi xwe tomar kir nivîsan di sala 1974 de. Hîn kalimêrê me hebûn digotin û hemî şirovekiriye bê dema wê re. Şirovekirina vê stiranê dema ku me re şirove dike, awazê wê gelekî xweş e û bi ritma hûrizî di govenda dihat gotin. Ev stirana heskîfiyan dîroka heskîfî wî şerî, wê bûyerê, wê qewmandinê hemî bi xwe ve girî dide. Dibe çi firdika pêşî? Heskîfê ho bi heskîfê hoy li min. Wêranê wê bi heskîfê toy li min. Hoy li min û toy li min wek tiştek hat serê me. Xwîn hatî ka bûnî wê hoy li min. Xwîn hatî ka bûnî wê
تویل من بحثا شرکی خوین دار دبی کو خوین هاتی کابونی بیده ملی دالبن بعیوی هویل من ملی دالبن بعیوی تویل من شر خوش بو طابا هیوی هویل من شر خوش بو طابا هیوی تویل من خویای شر دشوی دینه سکنی ودبن طابا هیوی دجی هسکی فیویل برپیا البرپیا ده چه معنی ده البرپیا البرنگاچو هسکی فیویل برپیا هویل من شر بو شر زرگیا زرگوشنه وک ای تیرایه خوین هاتی زنگویا خوینگها زنگوی زنگوشی او گویزکا ده پاش بعنیه ده خوین هاتی زنگویا هویل من عیسا بگو جندية يعني عصابة ميري قال لكي خليل بقو الرفيع جمارة جيه بجيدك وخليل بق الرفيع يبر عصابك حردو جي بسمام يهبن و جي نبي ايه هلالي ايوبين فردك ينديتر هسكي في ويل كيلكا هوي لمن شربو شري قردكا توي لمن قردك شي شور كنتري وش خنجري دريشتري خوین هاتیه گویزکا هویل من بو میدانا میرکا کیر هفستی میره هفستی بو میدانا میرکا تویل من عیسا بگو بکوتکا دیسا پسنی عیسا بگی ایوبیدن خلط بو زور بو خلیل بگو بحنکا يعني خليل بك وك حنكا ربيع وشوف هسكي في ويل برية هويل من شرب شري دنية دما كنت بشرب شري دنية يعني بو شري دنيا يكشي دنيا تتخرب شرب شري دنية خين هاتية كابية خليل بقول طوري ربيعي يعني عيسى بقول شوني فردك عدم دي بي هسكي في ويل برچمي جمارة جيه بجيه وتاقصدك هسكي في ويل برچمي چمي ديلا معين هاتم بيقم او معين ايه كسي ربيع بيقم شون معين هاتم بيقم بيچمي لما هوي لمن مليد البر كلمة شرشي ودبر كلمة عدو ودبر شاخو باخان دجي عيسى بقول رستمه میرانیا عیسابک برستمی زالدانه افشرایا ای خبخوتی بو دنابرا نویین ایوبیاد کیوکی خلیل بک و عیسابک نویه هلال کری بدری ایوبی ایقوش حماهاتی کو هسکیف زد کریه آوازی وی وقتی تنگوتن از آواز جبی بیجم دبک و سازبنده ما دنگ بیجم جبو آوازی بر بکن و تاقز بکن و دگوبنات نه بکن ببیجن دبيجيم هاس كيفي هو بهاس كيفي هوي لمن وهاس كيفي هو بهاس كيفي توي لمن خوين هاتي كابو نيفي هوي لمن خوين هاتي كابو نيفي توي لمن ماليد عالبن بعيفي هوي لمن وليد عالبن بعيفي توي لمن شر خوش بطابة هيفي هوي لمن شر خوش بطابة هيفي توي لمن هسكي في ويل بربيا هويل من ويراني ويل بربيا تويل من شربو شري زرقيا هويل من شربو شري زرقيا تويل من خوين هاتي زنقيا هويل من وي خوين هاتي زنقيا تويل من خليل بقو ربيا هويل من وي خليل بقو ربيا تويل من عيسى بقو جنديا هويل من وعيسى بقو جنديا تويل من هسكي في ويل كيلكا هويل من ويراني ويل كيلكا تويل من شربو شري قردكا هويل من شربو شري قردكا تويل من بو ميدان اميركا هويل من بو ميدان اميركا تويل من عيسى بقوب كوتكا هويل من وعيسى بقوب كوتكا تويل من خليل بقوب حنكا هويل من خليل بقوب حنكا تويل من هسكي في ويل برية هويل من ويراني ويل برية تويل من
شربو شري الدنيا هويل من شربو شري الدنيا تويل من خوين هاتيا كابيا هويل من خوين هاتيا كابيا تويل من خليل بقول طوريا هويل من خليل بقول طوريا تويل من عيسى بقول شونيا هويل من وعيسى بقول شونيا تويل من هسكي في ويل برشما هويل من ويراني ويل برشما تويل من فيشمي لما هويل من فيشمي لما تويل من معين هاتم بجما هويل من معين هاتم بجما تويل من عيسى بقو رستما هويل من عيسى بقو رستما تويل من ام دخازن هاكا جور سرپیهاتا ناوی هسکیفی و حسن کیفی شروع بکن اوشکو هاتیه لگور همی جیداری فلکتوری و دیدیو کی دی بیشن با آوائے کی افسانی تیگوتن لجبر کو فلکتور گوتارن هجا او دارال ام دخازن تایبت تقز و جيه بجيه بكن داكو أبدر و جوهر الماء و كم پیدای الماء وندانا بن هسكيف دبيجن جناب حسن كيفاتي چلو و چاوا د سردما سلطانكي تركان ده اي ارتقيا ده بتايبت دبيجي سوار كبو نابي حسن كيف حسن كيف يكي تيتال بو بدو بو شنگ بو قلكي جو خوا حز ذكر تم بحسب خوا كيف وجريد وشاهد ذكرن وسري سلطاني ببفتر النطوان سلطان لكشتنا ويدقر يا دريا نوترفاني مخرب روجكي حسن كيف لهسبا خسواره وتي قوتي كلاي او كلا كوماغوت يد الرأس الغول يان سري ديو ببرنبونا صد وشل غازي جي دنيا دجلا حتى سريوي ولو كوني كاتي ودوراوي ديواركي قلكي فري جريدا حسباتي الدبي حسن كيف بحسبي خوا هاتي كتي ويكلايد وقتی کتی کلاید بحسبی خواه نو تروانا دری لی دارانه درگه لی دارانه او آگاهی دانه سلطان کو و حسن کے فاتیه ایدی گرتناوی حسام بویه دما کو سلطان او نو تروانه خواه هاتنه و حسن کیف دجورا کلی دیتنه جره گوتنه ایجاتی بکده بشه حسن کیف سوان وگران دی گوتی غم نینه از هاتنه و از اسیر بون لي بهيلن از دوزكي تاني بكم جوا بدي هون من بكوشن قوتي دوزا خو بيش قوتي اتخوازم از بحس بيخوا چن جريدا لبي كالي بكم وزهرم بيم قوتي غمنين حسن كيف لهس بيخوا سوار بوية او دي جورا كالي دي لوي حوشاوي آفره چویه او هاتیه جارک دو سه چار پنج حسب گرم بویه او فرینی پیکتی او جورده به خورتبونا حسب خواه جکله آویتی سر بلندبونا صد او چلگازی او خواه آویتی والی چمه دجلا جوی بلنده آهانی وقتی او آویتی والی چمه دجلا دی بیجه او خلاص کردی حد نگه حسب ای پیشی خلاص بول کندال کتی او حدو نگوی ای داوی دو قوما چم ده نوق بوی پستا هست پشکستی پشتا هست پشکستی ویچاقی حسن كيف قال لك عازبوي انه هسب او خلاص كر وهسب خلاص نبو ويشاغي بيش سلطان باني كريدي قوتي املك اشتنا تدقريان لي تخو كشت وتنهات كشتن جبولو املت بهرين حسن كيف سوان فقران قوت قو مادام هسب خلاص كرم او خلاص نبو ايدي جان لبرچاوي رشبوية أزمين كشتني نغمة مادام هسب مشو دبردي شروكا حسن كيفي هس كيف دبردي تقده